Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka East Castles Klayora Ekanam, kum ka team champion, haka 23rd Meghalaya State Level Wushu Championship Araja Punrio, Blapalong daga Meghalaya Wushu Association, Ha Assam Regiment Center, Happy Valley Shillong. Kabalalong, haka apusa baga apsantarik unaitung Aja Punrio. Hakini ki asni, kitan kumbalai sepangut kinangi shimenta, kipawan mi syakman, nagi distrik beper-per ke jela Meghalaya. Lapli perdai kani ke lempung ili akai, haka apsau trik naitung Aja Punrio, tau Brigadier Vikash Rai Chandelia, ubade ukamandan, jangka Assam Regiment Center, Happy Valley Shillong. Ublalong kumukongsan, ringkat kajing sakilang, Presiden ke Meghalaya Wushu Association, ubat Doni R. Rani. Kinongket kam ke association, bat kiwe-kiwe ki pala syakot sengupah. Kat bah kasni penkut, kata ke apsan trik naitung Aja Punrio, lapan hak pardai kani ke jingili akai, the Vice President ke Meghalaya State Olympic Association, ubat Yan Lingdo, ublalong kumukongsan. Kat bah Lieutenant Colonel Gangte, ubadai officer in charge ke Assam Regiment Center, ulalong kumusembut kongsan, bat kiwe-kiwe. Hakan di ke lempung ili akai, ke West Jaintia Hills District, Klayora Kerdan ke Baar, kat bah ke East Jaintia Hills District, Klayora Kerdan ke Balai. Kami Meghalaya Wushu Association, kelapan tip ru, bayar kinong job hakan di ke lempung ili akai. An sajit berpengkreapan nak kebentar penyishim mentah, haka 39 National Game Arja Penyo, kapan salong haka jela Arunachal Pradesh. Yes, sir. President.
After this bout is the regional round from red corner versus Nokla Dekar from blue corner. Star resulting West Jardins, Demetrius Pikuchan, East Councils, please support. This bout went by knockout to Grand Selina. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam
dan kumba arphau tali ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. De nakata ka daw kini artali ki jala menta kis dang pen kre banthaw ya ka joint action plan.